Poštovani gledaoci, u narednim minutama govorimo o nešto vedrijim temama. Naime, u januaru se organizuje internacionalni fudbalski kamp koji će okupiti dječake i djevojčice iz različitih dijelova Balkana. Jedna lijepa priča i organizacija povezuje sve nas. U srcu svakog fudbalskog kampa leži ideja jedinstva kroz sport, a djeca su ključni element koji tu ideju pretvara u stvarnost. Ovi kampovi nisu samo mjesto gdje se usavršava tehnika ili taktika, već su i prostor gdje se grade mostovi između kultura, jezika i nacionalnosti. Naš cilj prvenstveno jeste da okupimo djecu iz regiona, dakle prvenstveno iz zemalja bivše Jugoslavije, a onda i dalje, što da ne, da nam djeca na kamp dolazi iz Europe, iz Njemačke, iz Austrije, iz ostalih zemalja. Cilj je da pravimo jednu zajednicu, da pravimo jedan ambijent gdje će se djeca kroz elemente nogometne igre družiti, zabavljati, upoznavati se, naučiti dosta toga. Osim što pružaju priliku za usavršavanje fudbalskih vještina, kampovi omogućavaju djeci da uče od najboljih sportista. Njihova stručnost i iskustvo postaju putokaz mladim talentima, inspirišući ih da dosegnu svoj puni potencijal. Uz to, prisustvo psihologa pruža podršku u razvijanju mentalne izdržljivosti i taktika suočavanja sa izazovima ključnih vještina neophodnih kako na terenu, tako i u životu. Misija naših nogometnih kampova, mog kolege Adnana Fejzića i mene, jest prije svega međunarodna socijalizacija djece, druženje, zabava, a naravno i usavršavanje već postojećih nogometnih vještina i znanja. Dođite u što većem broju, zajedno prođimo kroz ne samo nogometne i kondicijske treninge, nego kroz i edukativne radionice naših suradnika, sportskog psihologa, nutricioniste i sportskog liječnika, kao i ostale zabavne programe koje smo pripremili za vas. Kroz treninge koje vode stručnjaci, djeca ne samo što poboljšavaju svoje fudbalske vještine, već dobijaju i ključne alate za život, naučene od najboljih u svojim oblastima. Osim nogometnih treninga, organizujemo edukativne radionice za djecu. Dakle, djeca imaju priliku i kao i njihovi roditelji da upoznaju nutricionistu, sportskog psihologa. Ovog puta će biti i stomatolog, tako da će biti jedna nova tema koju do sad nismo imali priliku na našim kampovima da upoznamo. Fudbalski kampovi nisu samo o fudbalu. Oni su prostor gdje se oblikuje kompletna osoba, sportista, ali i individua spremna da se suoči s izazovima, da uči od najboljih i da gradi mostove ka svijetu punom mogućnosti. Vidimo se na kampu u Sarajevu. Pozdrav!